Kat ba ke Jylla, kari bat ke perthai barok kawai kadang penlet jengmut kumno banyak kun ya kathma persya aka klam COVID-19 henrai ke Jylla Assam pat kalaki kore ha ke jingken turpon bat ban Pynibor ke nong song shnong jong ke Jylla Meghalaya ha ke than Khanduli ke badang persyang kat bala bantek lakam na ke jingrong jong ke klam syapo uput usam jong ke shnong. Kini kejing kentur put jong Jylla Assam kelajah katayo balala kat bakari kerang dan hapedeng kejing penjari ya ke hukum pakhang ya kisnong kitau bantek lakam ya kejing sapriang jong ke klam COVID-19. Kebas ngopla kalong Bor Sorkar Meghalaya ru katip bahai kini kejing kentur put jong ke Assam. Nrei ki Bor kaan jong ke Jylla kela kenran dien ha kejaka banyeng persya kini kejing lek don Bor jong ke Assam. Kini kejing kenran dien jong ki Bor Sorkar ke Meghalaya kala pausyai na kejing syakhang ban penyeng ya ke COVID-19 checkpost ha Khanduli. Bat kejing khang ya karung kami jengki beriau ha kathan Khanduli. Uba Yoshida nongspong wahe shnong ka Khanduli ha West Janta Hills habe kren baka kenhun PCN. Uletho baka kenhun jengki Bor Sorkar na ke distrik West Karbi Anglong kilawan rong ha Khanduli ha katayo balala ban khang persya ya kejing penyang ya ke COVID-19 checkpost jengki Pulit ke Jylla Meghalaya ha Khanduli. Bat ya kejing khang bandrung ki mender sha Khanduli da kebakam bakani ke shnong ka ha apa uput usam jong ke Jylla Assam. Uitho bagi nong tray kam shnong ru ki bapahara lang hapo ka COVID-19 checkpost kila sya be alut aki Pulit ke Jylla Assam bat sya khang bakim bet bantu klar ke jingrung jingmi jong ki breu. Une wahe shnong ulapen pawe ke jing lengo ke bakrau bagi Pulit ke Jylla Meghalaya ke badan hasat sama outpost kila ban pendem ha ke Sorkar Assam bat ha ban penkenria ke checkpost hado arspa meter syajan jong ke jaka badan ki Pulit ka MLP battalion. So ini yang ka state yang ini nungkat polis sedang checking hanya tahu wani kejut coronavirus COVID-19 sedang nakong hita ha hajan area chnong ini dan itu dah hadin arsni singitip hewan dural yang polis department one check yang ka sini tapi upi yang kemud habran bini tai kau jo kemud hadin arsni sing check hita kemud dak ran biang ini sa kemud uput yang ke chnong kat nai wan sedang uput yang chnong nang cengai ini tai antar 1 kilometer uput yang area chnong ini teju upor ya be yo jurupan yang Meghalaya 1 kilometer tam ini atau ajin sket teman naliang gas state yang itu check hides ketik ile check ini Habe kran baru in charge ka site sama police outpost uba SB Siang Shai ula pensisya kini kejing kentur put bat kejing Pynibor jong ka Assam bat itu bagi Pulit jong ka outpost kelas sedang banbo ke checkpost nado ka arpsau terik benai leber ban khang ki beriau ki bonrong chapo ke Jylla. Hendrai hakani kejuk kesngi ki Pulit bat ki Majestor jong ka Assam kilawan ban pensange ek kejing pahara jong ki Pulit ke Jylla Meghalaya hado bagi Pulit ka site sama kilha ban penkenria ya ke checkpost. Kawaman ke area yang ke Meghalaya hado upol ke 0 point uman ke 1 kilometer ye ko tam approximately ye wong haite wm ke 0 point jins khet i la da check i kate ule i kate ka check ko ule ha ka border kawaman ka interstate border ko to ka Assam ko Meghalaya yang wa hadin na lemu pemban ka haite ya ka checking na do kasing ko nang kong ko sedang ka arpol sotrik yung nu bnai match dele ka hani hamen i pen khamat ini kamalis pa aspa mitar ti ta hadin wala ka kasing arpol sotrik was nya pala ikadang le ya kini duty email le ya kawan-kawan ko to ha kajing ya to wa ka border issue iwan ni nakaliang ka state comment yang ko Meghalaya comment na ko police department le ya kini checking ha ka order ko to ya ko sil ya ka border ko wam yi di usha ya ki outside state ki wa out na ko Meghalaya wo psia di sini nete de le ya ka duty te hadin wala ya ka duty kamwa dasdang ini step rangkat wa ki medical team WI nakaliang ke polis yang usai sama polis outpost kini battalion yang kajing em lang yang ki magistrate dele ia ketika duty ke kamu hipor ROG RCT wan intip ina kawan kadau wan kini ki polis Assam rangkat ki magistrate yang ki wan ki temnete wan keli ki ti dedap jubab i nakaliang nga jubab iki wa iwan ini untuk wa wan yu interfere ia ketika border lane wa chimni ia ketika jing yakni put Nre iwan ini deka order yang kinong yalam yang ke state ke yang i deki bor ki wakli ki wole iya kate ke wasili kini ke border wom cha de ye ki bruna bar kenang wa yo yi u control ya kani ka kejut ko to kani ka COVID-19 kamu om kani kani te de le iya kate ha kajing yaklam mo magistrate yang ki yi wajia hadin ngam tip
The next day wan ka Arfosan, wan ki press yung ka Assam ki wan liang hamren ki to na po West Karbi Anglong. Ong ki nga wa kaman sia 50 kilometer siya po siya ni. Andre nga dang ong ki wa kilometer siya kaman nei ni si tay dang to kayong igi Meghalaya. Te kaman uji fi ong ya kate wa kani po hap ka po West Karbi Anglong. Te tengah hai te nga kamu buru hu to nong chong chnong yang Meghalaya wa man hu priri na po kani kari Meghalaya kari ka si jantia yang i nga ong ya kate ko wi ko point wa i em ya ka hok ule di ti he ni but he just ke down le cha kamat tang we i le tu he kut yang ka sinong Khanduli dan ni po le e chdu wa po ha border te la katte le te hadin kate ka jinya klam yang i hawa interview na kaliang ka tu ki press ki wan na po Assam ki Karbi dem ni te ha ka singin ko bot next day em lambakala ars ngi hadin ni te ha ka jinya klam yang ngan hi ha ka jinya to open tip yo SAR SP yang iu he yang iha West Jantia Hills sejuai ya kelama ka jing to wa kani ka jing eman yang kita ke polis Assam wa man gi check ki hetai de hadin ni te to sar da ong udau ab ya ko order ko nenen ne ba u lo hab ab order SP yang ile me mu yu le ba do police men yu hab ab ki bor nenen te hakasi lambakla arfo nyau le ne arfo frateri ko mo ba de mi ketika order verbally order hadin wa ya kelami to SAR SP de penting yang wa ubek no isedin na katu kathau ko ju le kau ong men i hiti ubek no he ni ha marjan ha area yang kani ke battalion yang i ko em ko BOP yang i na kaliang kami Meghalaya tanado ni te sedang le biang ka kani ka checking yang i ha ko sili ya kani ke border nado ko te tarik kamu yo pi hedon ni ke singi em hemi rangkat wa ke jing em lang ke magistrate wa na kaliang medical team